Pak Syam Berlang Renja, Ublong Nampanya, Janggani ka Jenglang, Kabakerki, Kabangila Pendek, Tungka Parti, Bangin Ai, Gajing Pendana, Nagalang Gajungi. Hagabani Kone, Ngamla Khem Dapan Pau, Gajing Snungu, Kabakrave, Gajunga, Bagajungi, Tungka Parti, Ublay, Ubladan Rekat, Hagajinga, Lenti Gajungi. Lalu Bangi Seng, Parti, Ilade Banyat, Yagalenti Gabay, Harukat Lakata. Dan rehaduk mendagasni komusim le eno ula dan rekat kebunan kejingu kejingero tolong shoplay bang aku arugan penggemau ya kesam ke basispa katsan kalau penggemau ini babang yo ya kejimjok yang dia ban kamtra ya jadi bangani kesam ke basispa katsan ke om hangi atrai om hangi Henry la kejong ke kerteng tuai ya ke burung namar kejing isni kejing shisha kejong kadai kejing dorkat kejong blay kebangi lala bandung hagni ke por om su la kejing mut jing perkat ke balang snow artin mereka ke bakemen namar hingga pada baru menenggemit latip ya kejing keren bakalan kejing keren ke bejok dan rey nagaling ka kun president tumbang ala krenshai balem dang iyo daga jingtho ka basha lem daga boy ka notification naga ktiga juga nganong palaban call off ya gani ka indefinite hunger strike te nene hakapor khabu ye biji ngalayo ya gani ka shiti balapha shanga balatho to the president Voice of the People Party VPP Shillong. Bagani kadai katakan notification kajing penbana jangka sorkar ngan puli kumni. The Governor of Meghalaya is pleased to notify an expert committee to review the state reservation policy as notified in resolution PR.222/71/138 dated Shillong the 12th January 1972. The chairperson and members of the committee shall consist of experts in constitutional law, economics, sociology, demographic studies, and related fields which shall be notified by the government of Meghalaya. The expert committee shall undertake a review of the state reservation policy by obtaining views from all stakeholders and by conducting field visits to all parts of the state. Kini ke jimpen bela juga sorkar ba kantung ya kata expert committee kaban kentut ya kita gibriu kibatip ha syabang galiti sensar kibadan kibatip ha ya subject juga economics ke sociology demographic studies bat kiwi kibenta kini kabangi ngila tawa hok habang ngila sedang banyak keren ya kini kamat don shibun kibala penting don shibun kibala bertendru Balesi ubargan ula penki mo ya ke kabala banelam syaga jingum senam tendri kumang ila keluar ila bu ya kene kamat hakimat jing keluar ke jingi dari hektek election pledges ke jong ke party bahkan ban review ya ke reception policy kene ka wen ke mat kiba nila let show patba batum tang ila budin ya ka ba ki we pat lesi ki so ba kalong ka ethan bani keren ya gani gamat kismo kamlong dalele we bani keren ring ismo ban ayo bala ka jing kershan ka jongpi bala ka jing scam jumut jom dipat ba ka sorkar menta kala menjur bantung ya kata ka expert committee ini ka jing jok ka bani tong ka jing ngamla ru klam dapan pau ya ka jing sngo ka ba crowd ka jinga ya gini ki nongeram ka jing ke balele bani shimbanta Naru Dr. Karachen, Dr. Ricky Sinkan, Dr. Baskam Marbo, Batkunju Hakasin Kabar, Dr. Baskam Marbo, Dr. Ricky Sinkan, Bat UMLG Ba Bryce Sarwell Marbanin. Laram day bakini kinoyam jiki scam gajungot. Balaram day baka party hi kalangam yagane kamat lesi nyen shajok hagane kajingele kajingi. Noy kajingalam daga jesa kabasta ke jungki lala ban penkongu ya ke komiti hi borok koi hoje CPE ke la pathai kubor
Bagidan kiseng sai pertai ke berpenpau bagi tua aban review ya ke reception policy. Nrai ke jekran kalau ke bebek, kalau ke bekalan. Nrai ni semua bagi ni ke noyam ji ke yang scam. Haru ke bekut kan haru pengidio ya kan ni kan notification. Dari nomor kata kau, dari nomor kata kau. Kumbang ada Quran, ya pergi papa, ngalah pendap. Nagaling ko juga aku menoylam juga Voice of the People Party. Namun, bangan mi nagaling ko jaga tak haru pa ka sarkar kana menjur ban review ya ka resolution policy. Hot minin PI kelawan ke doktor banbun PI kelawan kampung na negrim seban lapo civil hospital ke bela batai kata ke jinong jiman juga kot ke kaya ka juga. Tenri nalarai bangan sim dengan ini kesenjang, long kapat long jaga baca, nganam sange tak ada pakai sarkar kena menjur. Terima kata ngai, bang kajing kersan kejo pergi pajak, kajing syariat kajing hoblay, kalau pelangi bangin yo ya kani kajing job hagani kapor kapamata. Oh lesel abang gibong. Balai baga Voice of the People Party kada ko aban pinki kane kani yang kata ke reservation policy haba mentang yemdon kandon jamsu kakam sarkar kala terhom nri nagaleng ko jingi smutu bagalong ko badon ka lala mentang kala kakam pulit syajangut ngele akumno lala kala kakam no hikai syajangut ngele akumno Laragalai ke kamas, syajarmut, nyelek kumno. Atau kata kamari ke cimento yang ini. Denwar kata katau, laragalang kanu nismutu badon kamban penbet mai ia ke reservation policy. Denwar kata katau, namar ke jinyo kam yo jam, kam deye tangga kam sorka. Nalor ke kam sorka, nismutu haban tau kilat kilinti kumno. Banyo ya ke kamai ke kaji ke babian. Bagai ke bagi kau abang yang mentang. Ke sarkar kalau kongo ban review ya kata ke reception policy ke babut mentang. Ke banagaran ke parti nyembudin banangi syafaat ki jungtung kam tungjam sarkar kinam de isu ki bekenrian. Ini pentingnya ya kita di bank appointment. Lani bagi okam tang kita kibat itu ya kita kibat dana bebo. Ada lagi ketam. Bab nian keren nian ay ke jingto syaga sarkar. Bagai ban pentingna. Bagai Meghalaya Public Service Commission, the District Selection Committee, Kemdai Banong ki Committee, keban peniat dari beriu jongginong sensar. Lani jongginong sang protai. Ini bentuk lagi beri kemudian. Ini pentingnya bang orang dan menunggu para ban penduk nak yang kehak jadi samlawat kamji haba kilang ke bet penyok ke kam hadir ke examination lani ke interview ke jongki. Ini bapa kata kini kisnam kamdon kata kai ke jingla hak hagan yang dia mana kata dah bon ki samlaji kingam hagajing no mensim Kingam ada yang siusi kijit yang kalian tinggi bandai. Yang nangai bodin ban pinjana yang kini kita tungkam tungjam nak pergi konsam nak kerja. Kini tak kami kemat. Kemat bah kerja kalau kutno yang kayu kami ajam tangga ke reception policy. Yang dan sibun pat kiai kibangi dan kampan kelipat yang kini kerja. Nang bangilah ban thangnya currency yang konsam lah. Ada yokam yojam. Ini kepakalan mentah. Kalau bersenusi, nanai nuksa, ya ke MCCL. Kapalalong ke pelangja jaminan suara. Kapalalong ke jingkerpui ke berbomba ke beri ke berim ke berakamai ke bedi ya ke 12 suara. Mereka mentah kani kalau kelem kalau tak. Kalau ini nomor kikam bangsa. Dan nomor kata kau, nongi pi, bagaimana? Kalau buat ini mentah kabangin sedang meniki kadai persyak ya ke bangsa.
Meringkat teguh pada